soifua manuia, whawhetai le mafuta mai I le whaungangana podcast. O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo ngalue o se whaia onga I le nursing school I le university I Aukilani New Zealand. O le tatau porkala mele nei, o le talanoaga ma le afionga I a Galumalemana Vaifagaloa Naseri, o le Tausi Soifua Samoa. O le a whaamatala le taua o le sao o Tausi Soifua Samoa, I le auaunanga a le soifua maloloina I totonu New Zealand. O le aonga o le ngangana Samoa, e talanoa ai ma le aufaigaluega a le soifua maloloina. O le a talanoa fo I Galumalemana, I lona soifua tautua, e le ngata o le Tausi Soifua Samoa, ai wa vea fo I mawhaaululunga o le auaunanga a le Pacifika Family Health Group I Auckland New Zealand. Usi mai lola whafonga. At whaatai atu mo whaatalo whaatu I lau sunga fo I Ioana Mulipola po Dr. Ioana. Ia whaamāloro soifua manuia, whaamāloro po I tauata I lau sunga I tamata I whomai. Ia māloro soifua manuia. Galumalemana o fea fo ile alala whanga I Samoa. Ia o au o lo tamā. Ia lon pito whangaloa. I maasina I whangaloa. Ia ma whalebao. Whangalii. Ia o nā le tū o anoa mai. Ia tilei a inga o tō ina. Au lo tina. Ia o le whalalatai. Ia ma muli whanua. Ia o lo tamā o le ausa ki tiona Naseri. Sa fōma I aso ia. Ia o lo tina. Ia o sona lote. Ia Naseri. Ia o tau whai suafa umai o le tele o suafa o mato ainga. Sa tau awi to ina. Ia le suafa sa mau o suafa nei yoti mai whalavawa. Ia whapea fwoi lana o tina. O le fwoi o suafa ia fwoi le whau ilona ainga I whalatai. Ia o lona I tū I whalatai I matanofo. Ia sa waia lona tina o lo matua. Ia pua tele tui maleli whano. Ia e peila o no o uma ia. Ia o lo o ia ilo whaasina mananga o lo nei fo ia tangata. Ai o mātou e mātou nofo lava I vaivasitai. Whaasanga I malkolisi o Samoa. O ina na mātou wola mai ia. Ia e mo ia la e whioa I tua. Ia masawai I o galuega to in. Awa ia mātou whale tū mau te nofo ia mātou vaivasi. Ia o ina lea te iai. Ia o lo uingoa peona e silufia. Ia o Vaifagaloa. E loa umai ia tangata. O a ue te lele pito whangaloa. Ia awa o pito no uma sa whaingaluenga ai ia mato ia lo tama. Ia ma whana wai mato. Ia o ina fo ia whaingoa ai. Wa lo uso matua ingoa ia sala ilua. Ia sa whana ui na sala ilua. O ia lo tamama lo tina. Sa fo mai na. Ia umalosi iti atu loa I whangaloa. Ai mawai loa maa. Ia whaingoa ai loa. Ia Vaifagaloa. Wa Vaifagaloa o le whaasamoa na o le bay. Ia, remember? Yeah. E le whangaloa bay. Ia, o le whaasamoa na o le bay. O le Vaifagaloa. Ia, nalanga. Na whaingoa ia Vaifagaloa. Ia, e loa ia o a ua tino whangaloa. Yeah. O te Galumalemana mai le ainga o lo tina I matanofo. I whalalatai. Ia I nā la lea e tupunga mai ai. Ia le mātou fo I nā I tū o le ainga. Ia I le Galumalemana. La lo uma o le wainga a le apionga
sa o le matou ainga ia tu me le lifa. Ia, malo saunoa. O le ala galuega le o lo fai nei galumalemana fagolomole. O la o galuega le wa te iai nei. O aua ia o lo background o le Tausi Soifua. Tausi Soifua Samoa i New Zealand nei. Ia, o sa wai ala ia lea no wa o ngai nei fa Tausi Soifua. Ia, na upasi e lo mo ui wai i le fitu wipa la matanga. Fitu wipa sa fa wai lo mo to fo ia tu Samoa. E nā fo ila na o whaingaruenga i piono tau tanga. O whaingaruenga i tono o whainma i tele mtotua. Ia, whātau soifua. Ia, umanea, ia, whaia onga lea onga tau soifua i mtotua. Ia, o toifua i mai ai loa i le iwa i le walu wha. Whai unga la walu wha. Ia, o toisawa ni toi su e atili e foi po aia nisi vainga ai na o mana o ala e avea uma fato sang so midwife wala tonu ana na le na o to sa e fai for postgrad e fai lo fato sang ne ya le la la so ngala na Joanna no sa ya mo no foi ya la mo wal fato sang ya mo wanga luenga le alua yana ia lea a wa fai ala sina lewa o te leitoria hands on i le lei mai i le me tauna iai e tene whatosanga sa o whainga ruinga i National Women ia masiwaenga fo i o St. Helens sa o matala ina ia le 91 iwa tas ia na amatai lona sa ili se ta soifua e pa aia ma amataina ia le Community Nursing Service i West Auckland po o Auckland sifo. Ia o aula na le sa o amataina loa la le role na i le vaenga le wa ia nei le fono. Le amatali ai nona. O le ala na o lo este ma National Women. Ina ua whiwa tau sa ili a se tau soifua Pacifika for e wa ia le role na for the community. Ia le na la a mi mai e lo ma fai mai ata. Ona oe nai te no foi o West Auckland. Ia a wo fia i foi la ia lea. Ia amata mai ala na o te to e fai ngā wha atu si wha atu tanga. E mo i ala o lea te ngā rue wha educator ma mea umana i tau soifua. Au le lo hands on wale tusa pe ia o le toi iai tonon portu tiliva ia man portu vaenga ia ona unga ringa na i tua community. Le ala na sawa i ala ia le ina ia wha malue fo ila ia le isi section exist. Ia umalola ia le o le health fono Pacifika Health in na fo iwa taimi i West Auckland. Ia o wan weste mai ia lo ina ina wa ia la vaenga le wa manatu lol malo na taimi e tau wat tau i health professionals ona va ai la va ta Pacifika yo la tu tanga Pacifika e pela de amatanga na o le vaenga le o whai loia health providers Pacific Health Providers i le nā fo i la vai tau ia le alana amatai loia le West Fono na talu ai ia amatai loa fo i la ia le ama le health Pacifica Health zero vai before he became Beta Drive ia sa waila ia le fo ila na amatai la ia le ole au o nanga tau soifua le na ia i ma
tai vau mas ana ile te tapina la o le Health Star Pacific ile na foi pai taini ia ma le sunga ia te le ai ma ai lo puni i pe la o mātou la nā lea ia loa ia la ia lea ia lea la o mai loa ina ai le whai la COVID ia wa mātutua fo i mātou wa le toenga whātia fo i le ia le wa mamafa fo i ngā ring ia a o fo i tautanga o li tai ia ana ia ma tai vau ia ma lo la ua ma o fo i tama ia e va ia areas e fia ia la o ia ai o no fo ia vi e fa avo pele le ngā ruenga ia le lana fa ia le o COVID ia e lalo fo ia la uta te inga le lana amata ia la ia le o no grow ia le mato fo ia le vaenga ia na umalava COVID ia balanga taulo foi ona o lewa este ia le pulenga este ia tangata ia fatinoina ia le lana to rebrand ai loa ia le mato organization ia ma ta welo le Pacifika Family Health Group ia ola o grow la le taimi nei po lo ngaluenga o lo ia o leo te va ia le organization ale Pacifika Family Health Group e mo ia la o le Tausi Soifua o le whaatauatanga le stalaina ia awa te le foi la o le CEO ale Pacifika Family pe o lalo lau vai ma te inga ia o lea la ia le Pacifika Family Health Group ia malo saunoa e tele le experience ma le journey le na savali mai ai o le amata mai i le role o le Tausi Soifua o le midwife ia le wa develop mai nei le taimi nei o le wa avea oi mataitai o se organization mo le Pacifika i tono o le nei atu no o New Zealand ia Galumalemana o le si suisinia o po le pioneer foi pesa o le asosia Tausi Soifua Samoa i totonu nei New Zealand ai se ai whataua i le whasamoa i le galuega lea wha le Tausi Soifua i totonu nei atu no o le taua lava o le tatonga luenga i taimi nei ai mai se lau whawa ai atu fo ia o kilani ia o le toa telo tato tangata ia tato tangata o ese mai Samoa wa avea New Zealand malato no fuanga mau wa avea malato no malalafanga ia wa pai a inga i foi ia tele tupulanga foi tupunga mai alato ai o le tele foi ona o tato tangata e whawhaina tai ai lato ona maua whamanuianga ia pe ma whawhainta foi ona whiso o ta ma au au nanga i entitled iai ia po au au nanga foi o lo mana o mia lato o le tato ngaluenga whaatautufoa tasti le ngaluenga o lo mana o mia ai e o tato tangata ia wa au maui tono o New Zealand nei a te o kilani le ia mana o mia i tato sosohana ona e le mawhai pe e whawhenga tai a lato ona whiso o tai e ala i ngangana whamatala e ni mea o lo o mana o mia i sosohana tau fōma tau soifua ia pe whamatala tuai fōi ia ni mai po o ni a whaina po ni langona ia po lava ia me e mawhai au na lato whamatala atu me o lo mawhatia
A le malamalama la ia le tangata le te alu iai po le fōmai. Po le Tausi Soifua. Te le a whaina oi. E le sao ia le tonga fitinga la abatu ia te oi. O le a le sao ia le whainga oi le mea nai te mana o mia. O le a le sao uma lava mea uma. E whaiga te oi. Ona lele o malamalama le tangata. I le vahe ka le e te tauma whai e whamatala atu. O le tūlanga lalna i loa o le matua taua o le roll po le ngai ringa pa Tausi Soifua Samoa e mana o mia tonu o New Zealand nei. E mo i ala o to te lo tato a inga wa lewa na o mau i New Zealand. Wa o onga foi ma popoto tamai i le ngangana e mawhai o na interpretina ia mana onga o lato mātua. Ai ai ale taini. Wa o ele whanau ia wa whai po ia lato o ngaru. A inga ma o atuai ia pe wa tu fo na to na malo matua wa ia talia po dan. O lo mana o mia I lava ia se e whai maso o wha matala le ia mea matulanga o lo o iai au tato tangata. E le au maua o mapo I tato le malamalama in English. A wai iai whai ana I tato tangata mātua. O la ua malamalama e loa le fesili pe au sili atu se. Ai whawhaingita ona e maua le upo. E wha matala tonu wai le mea le te manao iai. Ia tau pangu lava ia le ia wha matala. Ia isi. Ia la ko au ngangu pangu. A lai o anga ia lai tau malamalama mai. Ia isi. E matua le iloa a lai malamalama mai lau. Lai malamalama mai lau. Ia ai a tua tupo ia le peni ka kuti mai po lea. Ia ofo natu langa I whawhainga tā po ia tātou. Ia le tus. A wai pe o ato ia. O tus I le ngana ingilisi. I pe tasi nāme tā o ngā ia tātou. Ia taimi nei tātou uso foi po nisi o tā. Ia le nia o ngā. Nā mai sao a mai no I tuai le io o mai ia po apia po ia le io e le iulu in whalea o ngā. Ia ona mai ala ia le exposed lo ini. E le fo ia ni. In tus. E mawhai iai ona whai loa tu listangat. Le mea le te mana o iai. Ai peita I la tātou Tausi Soifua. O le o malamalama ni le ngangana tus. Malamalama I le ngangana whaalongo. Le ngangana tautala. Lea lai tātou te mawhai. On tātou tū I le pālea. E wha masala mai ia nei o tangata. Ia le mea o lo o mawhatia ai po langona ia. Ia ona wha mtala sa o le tātou. Anga I le fōmai. Ia po oi fo I o lo talanoa ina ia le togafitiga po le ale me tau ona whai. O le tāua na. Ia ana o lo iloa. O le tātou role le ia ni. As a Samoan nurse po Tausi Soifua I totonu o New Zealand ne. A wā e matua whawhainga tā. Ai o le mea fo e popo ai ia ngā luenga wha health professional a fo ma in Tausi Soifua. I lo what was the treatment? Lo wa was the a whaina lo malpractice. Al tangata le na viale. Il treatment. Ona. O tūlanga ia. Ai whai fōi la. O le popo e fōi o le aufaigaluega. Na ia sa o mamatala peangai. Na ia tupu tā whaina I. Ia ai o le tūlanga na. Tā ua ia le tato
galuega faatausoifua. I tei foʻi a nisi o tatou ua faaleago i le tatou faasamoa. Ua pei ua nanu ale le mea lea e iai ua o ana i o tatou tagata matua ua e nanu ai ai. Ai loo taumawhai mai asi toiina po le ai whaamatala mai. A la whai ngango ke le ai la, e le mawai la se ola. Le mawai se whetautoani. Mōna i o tatangata. A whapea o oe o tausoifua. Ai le o wha le o le leilau ngana tamo. Wai mai pengensis si uso tausoifua. E whiololo atu lan whasa moe lo oe. Yeah, it's a way because safety is the most important thing. Is that all right with yeah, I want it ya fine le mai. I want it ya fine oil te whai le. It's the administration ya le. Ya la fa ya tonga tri. Wai ya incident to that to fa long ya. What we say le mai. Yeah, me pono ta whai ta watu. Por vai ya so ya. Falita o tonga wa ave ese ya le se to tonga ya o le ma ona o le o malamalama e ya le breakdown in communication so o te matua fata wa ina lava le ya yo Tausi Soifua Samoa pe ona e spesilingia wa levan faia tato a sosti fa Tausi Soifua na yai nei tua na nurses matutu atua o lātou lana asaina le ngasū o le taumawhai le whaile sosalisti. Ma lato mau e o mai whatas e lango le si tausoifua e le si tausoifua ona o taipina sa whawhainta fo le lātou fo i sa walinga. Ona o le ngangana lava i le malamalama le atope mai le ngango le. Ale nurse le il falma i lea. Ia e lea ia loa le lo matua na asa. E whai ia pe ia o te lea o le whaatino, the practical. Au le theory la. Ia na tau mawhai lava ina ia to e baua te sila atanga e whai short courses ina ia tu i lunga lato to mai fo na tangi. Ina ia malamalama. O ina la ina ilo matua na watua na ia. Sa amata mai ai ona o mai ia. Whaikia le society lea. O leo mai ana o Tausoifua mai Samoa. O leo o mai i tonu e settling. Ia whaalongo o le ia le society lea. Ia a wailau te iloa i stene ia. Ia nao mai lona ia le join in nai. O ina la pe ia mawai e la tau ia se support. It's the supporting network. Na lato ai ngā roi whaatasi e. A whai o le tama e rest home o le iai ia wano. Ia on whapena la ia le. Sau o e whai ngā roi ngai i. Ia mawai. Le alai o mai ia la le taimine. Ia o whai i langi ana ia tina amatu. Alo o tamo whai ia tuai lava tātou. E apo mai ia i lātou fo. Tausi Soifua Samoa. Ia mai whaatas. Ia a wāpo i la lea ina ia mawai pēr lava le. Lana ngō langa o leisi i leisi. Ia a wāsoa e wai. E whaingatane ia tunu o tātou te au mawai. Ina ia tātou a wā. Ola fia ai ma maua ngō fia tātou ngatui. A wā lava sasani na i o tātou tātou. Ma lo saunoa la o le wa e pa ia i le asosi le a Tausi Soifua. O le alme na manatu wa ia le vaenga matutua lea e whaatu le asosi wai e fōlinga mau se asosi pitusilian sa ua mōna i o tātou tangata. I le whaalongolongo atu i tina matua wa whailangia. Ia lato fōlanga Tausi Soifua matua.
Na aumai le vaitaimi o limits fulu. 1950. Yo mai 1960. Sa vava mamao. Yang galuega sa iai. Sa isolate fo I lato. Mai lato galuega fai. Ai o lato. E iloa e leisi. Ia leisi Tausi Soifua. Ia leisi nurse. Awa sa o nga whaatasi mtotua. La na o la ni mtotua. Ia o lea lai. A lea la wa whaalongo atu. O lea e whaingaruenga ia. Ia leisi lo matua. Ia leisi le watau. Leisi watau. Leo whaingaruenga leisi. Ia kōl whaatasi e lola. Ia lea lato. E poto mai le pale o. O se tasi fo ia lato. Ma whaatasi noa I loa. Se faz tato a sorte pe faz tato group ina ia fetosoani leisi ona foi vai taimi le fa longo tuanga ia aumai ia tene o mai mana ia lato a inga ma fa na ia o tene la ia o levana nei wa mautu fo ia lato a inga malato ia na ola ia le potosoani po ani me mana o mia I seto la ia le uso Tausi Soifua ma fa pena ia la ia o le o mai ia la o tene mai o le foi ia la to fa la potonga le ia ona potosoani la ia le peto tu e tenga duenga le ala mo wala nga duenga te ava no I se pe mo a wai pe o tato tene sa tele I rest home ke se a o tono o falma ai pe o na lena na tele ai I rest home ia ia ai le ta ia ma wa noa e o kilan fengan wenga I midon mo o telefo yo ngan wenga sa a fia ia tato tene pasti matamo. Ia sa fa health assistant. Sa fa nurse aid. Ia pe kuka fo I tono falma. O ngan wenga nga sa ia tato Tausi Soifua fa wina. Mai sa moe naso. Se a ele I recognizing pe a mana ia New Zealand. Ia le tuspasi al Tausi Soifua mai Samoa po o fiti tonga atunu o Pacifika ia e fai ia o Tausi Soifua ai pasi mai I tene na se a ele ia stene e saunoa alu sa o le RN I tono le o le atunu o le ala la le na fai la to tamai fa la potonga ia e mi ta ia la to mo talanoa ai la to ma support ia la to a to no ina le ma wai la to fia a wai pe yo te me tate look forward ia pe a fai ia pono fa masina a so te a tala tu la o le ia ia o matutu ale a pe wala wa e to o Samoa le ngaluenga wai I was way busy fa Tausi Soifua na matania yaso o le ngana ko ia Tausi Soifua fa tai fa longo ale I tonu ia talia ia lato ma fia ia la ia no lato yeah it's more like a networking group na mata mai na te ma fa ia le ala o fa au mai ai ole anga tonu ana I la umai tau malo fa longo tuanga I lo matua. Ia o lango leisi. I le ati na ina o la tu ai. O le au matonu ana na la iona whaiwa network. Ia mawhai ia la tu hala putonga le. Ia le ala wa avea ia le wa listala as a legal entity. Fo ia le ia tato Tausi Soifua.
Ai whawhela ia tau soifua le i nei le nga training nei New Zealand. E join fo I kongo le o le pūkalanga. Ole avanoa ia, e so o te tau soifua. Okay. E so o te Samoa. I mean, take myself. I trained here in New Zealand. Yeah, o walu Samoa. Ile o whaingaruenga ai. O le avanoa ia, e le whapea se I longa o tene mai o. Le ai. Alanga o ka koupo ia le ua o langi I whapea. Ile ai e se ai, le o Samoa ia e se le ai. It's open to anyone. Ia malo saunoa. O le na ta o sa nga lue Samoa. E toi nga lue I nei New Zealand. E se senga. Joanna, o ka leke leo le e se senga. Oh. Because you are a New Zealand registered nurse, ki lele expectation a kenyelai o ia oi. A iloa kalangoa, iloa whaaloa le vā whaaloa o le me piko I silingan ka o. Ia e ke makua e po ia lai o le respect. Whaelo foi o le ala I tautua. Usala o value sa ia le tatua tunu. O le ala I pule. O le alofa, o le whaaloalo, ia mai loa le vā whaaloaloa. Le vā lava. Ia I loa, whai le vā. Ia I loa po I kaukala whaaloa. Ia. Ia I loa po I le mea I ngaka ia le. Ia e mo ia kai nipi ia. Ia I loa po I where to draw the line. Awa ka koi Samoa. Makua maa losi alanga no ule. Le wa ai ngoma. Ia ai mexia. Ia o le ewa ai mai o te soifua aku ngisila. O la kilo mama ki o po la ala o la move fai. Ki lele e se stenga. Ia o mea kai mingi. Galumalemana e yese au ngā o lo swa whamatai I totonu ala o ngā luenga I nei New Zealand. Ka ki maa fawhai wa e le ngau ka ika o vai. Ma tale va pe aloloa. Ya ka ika ya masima I Samoa. Ka ika po I ya ka halu I kua I au lotu. Ya I le vale ma sunga I whapea ngainga. Ya ni tifo yo ki a konga ma le ka le sia. Ai loa po I au lotu o oe o te kanga ka mo whaasuapain. Ia. Ia la ko ke amanga ia mai po ia oe. Awa ia I se au lotu le koi pia manga o angi me kau hea o se koro aku man whaalaulawi. Ia la kouma. Ma la ko porokalame whaal e ka le sia manga. Ai awa ai mai loa lava mai loa. O oile ke lako alai loa mai oi o Galumalemana le wa. Ia. Oi ngai koe me loa ia koe pusu ia te whai unga po I wakase. A whapeo ke lako ile o au te makai. A lea e mau ke deal ma ni matai. Ki a kono o matai. O ke lei lo pola ala ukala e whai inga ia o rechale platform le ia ko ia inga ngai Malo saunoa. Po le na talanoa mo le taua le o le ngangana Samoa. Ia tātou ia Tausi Soifua Samoa e fisosoani ai tātou tangata Samoa pea Aotearoa aumai. Ia le tate malamalama lea le mo o mia o le tootele o tātou tono le Soifua maloloina. O la ofisili ala whamon mo le Galumalemana. Mo I lātou la ia le ni Samoa. Ai se ai taua ai le lātou malamalama le tātou tūma le anganu. it's that one malamalama. Why we do things. The way we do things. Inga ia lako I loa ai ia le poleale culture le wa o ka ko uma. Yeah. E kau ke whaia mea according to our
belief and according to our culture. E kawailanga la ko malamalama. E alanga ka ko whaia le awala lea. Onga o ka ko iloa ma ka ko malamalama. E ka ko maanga ma patingo manga. O lea la, it's good for them to understand nga. Awa a malamalama. Ya o ka leila ya lem whaingofia ya leme. Ai apa pele malamalama ka ko kuma. Apa mai la ko ko nga style pa yete me. Ai ka ko le ska ya ko ipe ka ke rejecting. They have to find a way for it. E mai ye. E pe pa penga pai. Ai a malamalama. Ile me ka ke ngai le treatment ka ke le manga o nga ya. Ya male mea lenga. Aka ko kensa ye. Then Pengofi foi la ya la ko o ngata ile se si awala. E accommodate ya le ka ko anga ngo ole. E accommodate ya le mele ka ko kele o fi anga ile awala le ama ya la ko. So it is important in these cultures to learn and understand. Not to be too competent, but malama why we do things the way we do things. Ile se barrier le communication. Communication is so important. Wa ale malamalama o ile kautaka ko. If we wifi mai alai poloka. Poloka ko ai kile. Yeah, then the barrier is there. Ko kilo malamalama la ko mela pa mai. Taule le ya. Malo saunoa. Galumalemana ona ole tapu kalame ole soifua manui ole mafaufau. Ole ale winga ole soifua maloloina ole mafaufau ya oe. Ole soifua maloloina ole mafaufau ya. Olo fia. Manui o mea aumai tate whaia. Male whaafaingofia. Whaafaingofia. O so te mea kake manga o ia whai, ia mawhai. Ile o atu ke le soka mawhawhau mo soka energy. O lo whaafaingofia mea Ai se ai taua ai le whaonga o le ngangana Samoa e whaalawi loa ai le ia mata upo tauli soifua maloloina i o tatou tangata. Ta wale whaongai na o ngangana Samoa. Pe a whai o Samoa ia e te anga iai. E whai e lamu tau. Ai le o le whai o Samoa ia e whai e lamu tau. Ia ai e alaku e nanu iai. Ai e mana ia na e alatua ia whatalo whamai. Whatalo whatu. Whai whatu lima ia ma. Ile tato ngangana. Ia ma whai e la ia le. Ina ia malamalama. Ole malamalama lava. Ole mea whai ngofia na. Ma mea tāua na. Ia malamalama mai o. Ile mea lea e te manao. E whaasoa atu i ai lato. A whai o le te alatu. E talanoa nga ile mai stuka. Tāua ia o ile malamalama mai o tangata i o. Ila message le e te alatu ma oe. Ai a whai ngofia po le ngana. Samoa e te whaongai. Ina ia malamalama mai o. Ai ewe te alu tele ngana. Mautua. E la ise se malamalama ia oe. Ia e whapena po e la. E tauna i loa le. Tua inga tangata ia la e alu te. E talanoa ia. Ina ia connect. Alu e connect lo i oma e vai ato lai malamalama mai o. Ia. Ona ia i lola ia leo isi upu e wha whaingata i le ngana Samoa no. Ona wha matala. Ia, ite wha tua tua le ngana wha palang. Ia,
ala we piki mai e la malamalama mai ya o te ya le wo fai ama mix ya le language le to suit the situation le ka ko ke ya ngi ya ai ta wala ya 90% o lau kaukalanga po lau alu ngangana tamo ngangana fai ngofia ngangana a alo ya malangana ya malamalama kanga. But our Samoan language is a very beautiful language. Yeah, Galuemalemana. Yeah, I find the simple languages. Yeah, I connect in our group. Le taua leo le iloa le leo le ngangana. E mawhai aina na iloa le ngangana e whao ngai le taimi ma le taimi. Ia malo saunoa. O le asa o whina ngalo. O iei se taua o le talanoa ina o le soifua o le mawhau i le tato community. E makua ke le ale au ngā. O le whailoa i o tatu tangata. Te taua o le maloloina le mahopa. Ka ua le ola pia. Le ola sauloto. Le ola maloloina po. Awa o nā mea uma. Ale ai lote se me papiena. Maua le e le pia. E le o sauloto i le o sense po i ale le i lai fuilo i le o tai aplo ma po le ante le mea e alwanga ia ma le e avane ma le fitufa pe fa soa ia le vanga na apa orisi me te fa soa tu lai te talanoa tu ala wadu na me ko wale ko puya. Oh my God, this sounds so familiar. Wili ai la le poranga. You know, le la kala ngo mai le nga. Ya, ke ya le wa ma we do ma fo fa. Wala me la la wa lu fa. Ya ngala ya wala you know, le la ke kala ngo o ye but the experience from one. O le fa so mai. Ke ya le wa akai ma pe ai. Yeah, you know, that sort of thing. Emakua ka ua lava. Ka ua le kalangoinga. O le ola maloloina makopa. Ya mawhaiangai examples ko ia ngai whakaikainga. O le mea e kakau o nga e o anga. Ia e ola pia. Ia pai is their interpretation a ka e ka ule mele o le wingo le ola pia. Le ola pia ba e me pa mamakwa e lo makopa. Ia ola a o wina ko. Ia o wina lo makopa i le mea e kakau pai. Ai le o le pa ia kua i se le mea lai pa. Ala a whaia. Wala ke lo le yala mea lai pa. You know? Ele papia. Ba ia kwa o le kamaikiki le la pa. Ale a e o so kwa patasa te po. Ba ke lo, you know exactly what. Ai ia e ola a o wina ko. Ase ai Galumalemana i le e whaingata inga talanoa o tatou tangata pe i le ma pe a talanoa ina le ngase o le mawhauwhau. It's individuals manako interpretation. Unless wa makua whainga po le ati. Te mea e ala yonga le mwhinga whaaso. A me se a wāu ngāri. A me se si e ki loa. A kongo e mutu le la wope e ki loa. O le e se ko langa whapia
I le vau ia ma I'm just giving an example. Ia. A kongo i te mea pa penga ia lenga nga lima fai o nga whaasoa. Whaasoa mama o e pe awa kuala i ia whaalele nga ke le katia inga pe e se po ilanga i ente. But at least o le wa auta ko ma oi. Ia po le mga ko mama fa ia nga ia. But all the signs are there. Winga lai fallinga mai e mo o mia le ke leo le information. E ke le ia le ile kalangoa inga o le soifua manui o le mawhauwhau ia ma le ngase fo i mo le community ina ia mawhai ina na whaasoa ma talanoa i tangata. E makua ke le a le mga umia o ni mental health counselors. Ia. Ni mental health. Awa o isi me o kako. Ale ite kupeke iala le wa. E pe yo inga ke ia le wa. O haika i kako le. Apa ko ngai ka me ki se me o ke ia le sko. Ke le mai ke le mau me fa tu me le lo. Me le ainga. But we need to do the prioritize. O le asa whautuanga mo Tausi Soifua Samoa ia o lo ngā lulue i le matanga lue ngai nei New Zealand. Ia o whautuanga ngā lulue mal wha maon. Ngā lulue mal wha maon. Wa aila ngangana wha o ngā. Wa aila wangano. A wat whatan le la wangano. Mantua po. Ia o lau tautana. O lau tū. O lau savali. O lau pukula mai. O mea malamalama e loa ai o be proud. O tato so sa ia te mawaile asta mawai po ile le fia. Ia mawai le so sa ni ngangana. O na talua ia te leo tiu te leo mau matawhai o lo fai. O hala ni au wala Galumalemana o lo vai le e soifua manui o lo mawhauwhau. O matua i o iloa wha apasinga o tahi. E ye te me matua sa putu mai e iau ngalue. And I just take my pace. And when I walk out of here, everything stays here. Wano fo i le whale. Ia ngangola ko o malolo le ia. I know where my priorities are. Ia kwhia ai ke aloa joy no mga i mawhakanga ia mawhakanga po ia nurse. E mawai po le aka wai se po le language nurses ia. Marisi me aka le fia whaigase mea. E wal whai. Malolo, ngā. Whai a whaalongo kingo pe. Mwawal malo si pe ia. Ia ai mai se alo ka mawhauwhau. E wal wha mawhanga kua le mawhauwhau i mea. Mea le kakaunga. Ia e wal wha mawhanga kua le mawhauwhau mea le kakaunga. Mea le ingiola le se aonga. Ai ola fia. Ia pe ese si me toi fia saunoa e whai ua talanoanga Galumalemana. Whaftai mo le awanoa. Kalo si e ia o ngā le kāpolo kalanga. I se whafonga a ngā tato watu no. Mahua le ola fia. Wa ai mea kau on ka atu i el kako malus. E whai a mete alwa ingo o nei o tato whanau. Ia mga i kako mākua. Ia a o mākua anga. Ia o ka fia po ila ia lea. Wa ai lau soifua maloloina e le ngatel mawhauwhau. Ia au le tino po o loo iau lima. Ia lau soifua maloloina. Aftai te le Galumalemana mo lo taimi. Whamanuia fo ile atua e ngā luenga o whea ngai lea. O mata upu sa talanoa ina. Ua te le sao o le tautua Tausi Soifua Samoa i totonu o New Zealand. O le taua o le whaonga o le ngangana Samoa e whiso o ta iai ma le aufaigaluega e whaamatala le gasegase. Manatua le tū ma le anganu ai maise le vāwhi aloaloa ai i le galuega wha le Tausi Soifua. Ia whaamuamua le vaai o le soifua maloloina o le tino i le anganga ma le mawhauwhau. O nei whamatalanga e mōlo silafia. Ai a whai o e mana o mia se fisosoani ma le mental health po se isi o le ainga
wa ai lau GP, po se au nanga le Pacifika e la talata ane ia te oe. Wha moe moe wo yese au ngā o whamatalanga sa talanoaina mō oe male ainga. Mō nisi whamatalanga, pe fia whailoa sau fina ngalo le tatou porkalame. Veso o ta e mai le e-maili, joanna@faunganganapractice.com. Po le asi ane i le Faungangana Practice website. Whawhitai tele i lau whaafonga mai, manuia ngā luenga o whenga iai, soifua mai a manuia.